Ajmo da raditi neku misiju kako treba, nemoj meni neki misija, seljački. Hajde Sroljo, hajde. Može li se ovo kako prebaciti? Vam ima karova, uzeti sebi neki kar dobar. Hoće li biti kakve bolje misije na ovoj igrici, ne razumijem, sve nešto. Daj da koga gdje moramo nešto riješiti, ba ne ovo da se vozam nešto tam ga vam ga naprazno. Vam moram zaći, jel? Vidim mačke. Pusti mačku nek prođe, ba. Pusti mačku nek prođe, ba. Šta treba me sikluk zaganja, ba. Pusti. Ovo je već zanimljivo, moram nekog srokat. Hajde da vidimo. Neki eskalator. Šta prije? Assassinate the target. Čime? Assassinate the target. Hajde, daj, da ga rokni. Imam šta? Čime, kako, šta, gdje? Ništa ne vidim. Nije ni bitno. A ne treba meni, evo s pištoljem će ga ubiti. S pištoljem. Imam bombu. S pištoljem ja ubijam bagadove. Hajde dalje. Hoće li doći, hoće li izaći? Treba li? Hajde neko. Naciljaj i šuter. Valjda će neko izaći, jesam nešto propustio. Čekaj dok pišava. Dok pišava čovjek, sad će se ići. Hajde. Ovog čovjeka treba ubiti. Tu je Securitas. Jel mi ode čovjek? Jesam ovog treba ubiti? Oh shit. Šta je bilo, dedo? Gdje mi je target? Ko je target? Ajde, dobro, probat ćemo se popeti gore neđe iznad. Ma lagano stepence furaj, ba, pusti ti, niješ i cestom, ba, iz debil, ba. Hajde dalje. Imam li kakav snajper s nekim spirgušivačem? Ne bilo loše. Ne bila na odmet, ba ga. Koga trebam ubiti, imam jasno, ba. Šta mi otkucaj? Koga? Gdje? Šta? Ovog čovjeka. Ovo je neki security, znači nije on. Nije ni ovaj čovjek. Ovo ljudi za 300 maraka radi, nisu oni garant. Hajde ba, hajde, nemam ja vremena ba. Ko garant? Garant će neko izaći, neki ambasador. Julian Assange. Joj, saka Julian Assange, roknem. Hajde. Ma garant ovog u pink majici, ne tu šta. Bjež vam dol, idemo na stepence. Pa dođite ljudi, ba ja se ne bojim vas. Nek dođu ba. Pa kalaš imam bebo. Ba. Znaš li čemu pričam? Policija, svi nek dođu, policija, svi. Svatovi, špecijalci, svi nek dođu, sve ću vas porokati. Vidio? Oj, dedo. Oh shit. Here we go again. Nisam računao na agente. Ne skiraj se. Naučio sam svoju lekciju, sjedi u Porschea, idemo gor s Porscheom. Kada je meni mrsko to saslušaš šta mi priča o tim misijama, hajde dalje. Jol ga gasuje mali. Hajde, izaće mi čovjek, bolan polan, ode mi čovjek. Sačukat ću ja njih ovaj put, joj, ja se babo naštima fino, lijepo. Šta ćemo? Kalaš naravno. Pink majica znači njega srokat. Ma samo te ubijem ba i nemam ja tu šta ba. Šta ću, morao sam vas, nemojte se ljuti. Šta se ljuti? Uha, pa ovi dobro pucaju ljudi. Kuda mi mogu doći? To je pitanje. Doću ja vas čekat, ne dam se ja. Hod. Evo ja se naštimo. Čeka, pobjeđuje. Hajde, pa gdje ste do sad? Šalj Helić, možda me ubiješ. Šalj Helić. Kako se bomba baca? Samo bombu govnima baci, ba. Hajde, bolon, hajde, gdje ste? Žao mi što moram ubiti policajca. Ima djecu kod kuće. Koma je kriv što je NPC, hajde dalje. Ko će sljedeći doći? Šalj sve. Šalj specijalce, sve šalj. Helikopter. Ček. Sine kuća. Kuća te čeka. Hajmo kući. Mrš kuć. Vidi ovi bahila. Gdje si krenuo ba? Sad ćete srezat rafalom. Oh shit. Ubij mi Franklina. Sad ću vam jebat. Here we go again. Ova je misija dobra. Hajde, dedo, pa pari ga gore na zadnji.
Nije sam dobru čijeku našao. Hajde kapitala da te skinem. Mrš odmah te ja ubijem. Nemam ja vremena. Odmah te ubijem. Odmah ti pobijem ljude. Pobijot ljude. Šta ćeš? Eto makar ne moraš platu im davati. Ne znam bil se bavo s njima ili da idem odmah na rampa lagano. Ili moram ubiti ova govna. Možda moram ubiti govna. Možda moram pobiti govna. Ma boga mi ja ne bježim. Dođite svi. Svi dođite. Sad ću ova sačkat. Sam da nađem fino mjesto ba. Mene helikopter malo prijebu ba. Ne skiraj se. Hojde Bolan izađi. Čekam te ja. Pa Bolan pogice za 300 maraka. Šta ti to treba u životu? E sad policija već. Ko će se s policijom ganjati? Idemo na rampu. Lagano. Rikverčina. Gdje je taj policajac? Gdje je policajac? Crnac policajac. Čelav. Hvala lijepo. Znam adresu. Ajde dalje. Hoće čovjek, znači fino, da ispadne dobar, da ih sve pobije do kraja i čim dobro pojet govna. Eto šta se dešava. Nema veze, na greškama se uči. Ko radi, taj griješi. Hajde dalje. A što da ubijam čovjeka sam zato što nosi pink majicu? Pa i Vegeta je nosio pink majicu, ne skirajte se. Hajde dalje. Možda da im bombu bacim. Sad ću im bombu bacim. Mene bacim bombu. Ubio sam ga mešćini, a? Jesam ga ubio? Odte svi što šutaj svog čovjeka, pa ja. Ko veli sad kad je mrtav nema ko davat platu i koga jebe, hajde dalje. Odi ovdje. Od vas čekam. Ovdje te čekam. Čekam te ovdje, metak u čelo odmah kad se pojaviš, odmah. Nije baš u čelo u bubrege. Gdje ste? Vidi imam vremena da repetiram. Pa što ste to sebi dozvolili? Ako mi dođu sljeđa morat ću ubit nekog. Morat ću ubit motherfuckera. Vidi što se boji, frajer ne smije izaći. Halo, morao sam ubit motherfuckera bez veze. Vidi policije, pa što moram ubit policiju bez veze? Halo, pa dovodite me u nezgodnu situaciju da ubijem motherfuckera. Pobijem govna i gotova stvar. Vrag odnio šalu, ovdje je vrag odnio šalu. Frankline moj lijepi, sad ćemo ga ovdje ubiti. Znači, nećemo niđe ići. Ovdje ćemo pobiti govna. Sad ćemo se ovdje zaštekat, ba. Trošimo vrijeme bez veze. Evo ovdje kod cijevi, lagano, fino. Drvo, cijev, imamo 2 zaklona, evo. Ako ne moramo pobiti govna ovdje iz ovog zaklona, ne znam šta je. Hajde, bijela tačka na čelo i roka. Nemoj da kompromitiram bez veze emisiju na vama. Ulazi u taj taksi i mrš odavde. Vozi za airport. Vozi govna za airport. Ješ čuo? Brže. Hajde, Bolan, hajde. Here we go again. Šta bi? Moraš gore otići, moram govna, ne moram ništa. Ništa ne moram. Sad idem bez auta idem gore opet. Nije problem ba, jebe vam mat, ne može po vašim. Ako treba 100 puta ponoviti, 100 puta, ne može po vašim. Fino, lijep čovjek u snazi, vidi ga u tenama, fino, lijepo, dobar šorc. Sve fino sam upario, ba, vi ćete me ubiti, imam metaka, ba. Imam ja metaka za vas sve. Hajde, sve, nek čitav Chicago naleti, hajde, ba. Hajde, je li ovo Chicago? Nije, šta je ovo, Los Alamos. Dobit ćeš bru. Halo, sad će doći, imamo ga. Likvidiraj metu. Držim nišan na njemu. Odmah, čim izađe metak u glavu. Šta ćete vi, ba? Ko ste vi? Pa ja ovo bez pancira radim, sve u šorcu vas ubijam. Odte svi opet. Svi isto. Idem sad gore sam opet jebut auto, ba dođite svi, ima metaka milion, vi šorca dobrog, vi dobri tena, ba.
Čovjek je atleta, znači, atleta dođite, sve ću vas provokat, neš da bježim, znači, neš da bježim, 100 puta ako treba 100 puta, rokat ću vas dok vas ne nestane, čekaj, bolan, čekaj, profiluj stepence, joj, kad stane okretat na krivini, bog te kod je kamion, a ne čovjek, haj dalje, podmaš taj kalaš, fino ubi čovjeka, nemoj se zedat, odmah metak u glavu čim izađe, meta locirana, likvidirati metu, razumijem, malo headshot, malo te ja headshot, malo te okupam headshotom, malo ti nabušim ovog, pa i mene su nabušili u vrat mešćini. Boss is down, znači boss is down, hajte svi ba, svi nalete, sad ću ja vama doći dol, sad ću ja vas porokat, repetirao sam, ide metak u bubreg ko prvi izađe metak u bubreg, hajde bolan, znači metak u bubreg, metak u slezenu, metak u ključnu kost, hajde dalje. Ima vas još. Ti... A gdje ćeš bebo, ba? Hajde dalje. Pa ja sam mislio ti zaspao, ti se još vrtiš. Na koga pucaš ti? Nije mi jasno. Nema karova, moram se sad s policijom iz roka dodol. Sam da ubijem još jednog ovog govnara, da ubijem ja sam miran. Hajde govnaru mali, gdje si? Hoćeš raz za 600 maraka? Eto. Policajac, kuća. Ujeb. Bjež dol, pa pust policija, pa ubija. Čim... Aha. Oh shit. Here we go again. Lakše je otići gore s autom, pa preko rampe, pa bježati, a neću da bježim, možda pobijem govna na ruke. Sad ću ja njima bolju čeku napraviti. Možda sam trebao se naoružat više. Vidiš, to mi je greška. Ali eto šta hoš, ako ne možeš ti s kalašom, ne znam kud si prispije moj Frankline, najgore im je što moram čekat onog da izađe svaki put, pa kad mogu se ovdje gdje zaštekat pa i čekat, ali najgore mi je helić, moj Frankline, i ti radiš hvala za male pare, ba. Hajde ba, brže, i dobre kaldrme ispred hotela, neke 4,5 zvjezdice, hajde bolan, hajde naleti. Naleti na metu, metak u glavu, fino lijepo je da ti popravim frizuru. Što ih više ovdje ubijem, bolje je. Kad mogu naći kakvu šteku, što ovdje za ovog ovako fino da čekam govna. Ha? Šta misliš, ha? Odite svi, ajmo. Ne mogu me u glavu, možda li se čučim to ovdje, kako se čučni? Možda CTRL. Aha, malo se ko. Aha. Hodi. Aha. Oj, ovi s autom dolaze. Jabande. Nek si mi dovuku auto, hvala. Jeba, ide mi svjetlo u oči, ba. Lakše. Policija, specijalci, svi dođite. Za svakog imam po jedan metak, hajde. I helikopter ću skinuti. Imam tu auto, lagana, mogu bi ja i pobjeći preko ove rampe. Oho. Vidi. Gdje ćeš? Ujebo ti! Tetkicu sebi. Boga mi, ovaj hrabar, ali previše za svoje dobro hrabar. Moj ti, šta će ti Hailey bez babe? Sad mogu lagano pobjeći. Hvala što ste mi auto dovukli. Vidi što se trzno za Hailey-a. Izvini, Aro, morao sam te spljošt. Pucaš na mene, šta da radim? Idemo na rampu. Ajmo na rampu, konačno. Op, cup, poskočit ću. Opa. Nije se valjda zaglavio. Ajmo, 4 puta. Jaj, gluposti. Bježi, izlazi, bježi, bolan, bježi on foot. Jaj, helikopteri su najgori. Juj, gange. Jebena je ovo ganga. Treba mi samo auto jedno, ja ću ima uteć. Ne možeš me ufat kad ja dođem do auta, pogotovo Franklin, znaš ti šta je Franklin? Franklin drajva ko niko, ba. Bježi od svjetla, možda treba bježati od svjetla, neću valjda im bježati s ovim. Hajmo, bolan. Upali ti je žice, bolan. Sam da on dobije na brzini, saš ti vidi. Ma pići ova pićilica, bolan, hajmo, golf. Nije to džaba golf. Hajde dalje, ba. Sam je bitno. Vidi ovo, Đodoba.
Odo u bazen. Ja, dede, vo. Vidi, dede, uduš se, deda. Vidi, dede, šta radim, ba? Šta radim, ba? Svašta da mi se ovo desi. Pa tako ti u pravom životu kreneš bježat, ne znaš ti, ubiće me debili, ubiće me debili. Vidi, debil će me ubit, pa poštena čovjek. Moj Franklin, brze Franklin, ima šanse za mene, sam da dođem do auta, ba. Šveraj, Frankline, šveraj, Frankline. To, dedo, šveraj. Ode lopatica, ode lopatica. Idemo ponovo, ista strategija. Here we go again. Čekaj malo. Moraš imati strpljenja. Strpljen, spašen. Ovaj nije imao strpljenja, zato je bio sprašen. Ja svoje, ti svoje, pa ćemo vidjeti ko će dalje dogurati. Da ovdje rampe stavim, da ja stavim rampe, da ne mogu direkt na mene džubrat. Ko krene s ove strane, izbit ću mu oko. Od vam da ti metkom skinem merenu. Nemoj pucat na mene, nemoj pucat na mene, nemoj pucat. Što si džubre? Od ti, od ti. Lez dol, lez dol, lez dol. Tako, miran, miran. Jelić je tu. Ubiće me debili opet, majke. Ima li neko dugme za zaklon, majku? Može li se kako zakloniti čovjek? U guzu ćeš dobiti metak. Spavaj, dedo. Vidi mjeseca finog. Ma ništa, gotov sam ja ovdje, ja tu šta ovaj čovjek pošten će me ubiti. Ode cjevanca. Mogu... Ganjam se bez s policijom. Ne možeš se zdržavati izganjati. Neću da s autom idem gore. Neću da s autom idem gore. Znači, hoću ili onda mi da vuku auto, ili da pobjegnem fino nogama. Hoću da fino pobjegnem nogama. A kad dođe helikopter, ne mogu izdržati da ga ne ubijem. Možda ima neka caka za helikopter. Čekaj, sad ću nešto provjeriti. Možda treba helikopter pucati u Elisu, po nekoj logici. Ko da sam jednom vidio neko dugme, ono kao zaklon dugme, neko zaklon dugme, čekaj. Možda je F, C, V. Šta je ovo, vidio? Možda s ovim da ih roka. Vidio. Call of Duty, ba. Odmakni mi čovjek. Tako, odmakni mi čovjeka da vidim šta ubijam, ba. Meta locirana, misija primljena. Hajmo malo kiša metaka. Šta ti gleda, vidiš šta on gleda. Šta gledaš ti, bolan? Oči u oči s mojim metkom, jedino to da gledaš. Odite svi, sad ja idem na vas. Sad ću ja na vas. Česte? A policija jede govna, bez veze, gine za male pare, dolaziš u situaciju da grijeha zaradiš na njima, evo, vidiš. Evo, i kaj ja kriv, nisam ja kriv, jarane moj, nego serijete, ba. Ma idemo mi gore na rampu, ba, pusti ovo, ba. Još kome ga sirenišeš, ba, dođite svi. Sad ću ja po gasu odmah, boga mi ovaj put. Nemate šanse protiv mene, šta da vam radim? Ženo, bježi. Fino idem, koristim se pravilima saobraćaja, ništa nikom ko da ništa nije bilo, helikopter me ganja. Ja fino stanem crvenu, lagano, stanem na crvenom, čekam. Nisam ja, brate. Evo, pucaju na ljude, nisam ja. Jesam ja, jebi. Mislio si tam ću, ali neću vam ću. Mislio si vam ću, ali neću vam ću. Neka kiša metaka, halo, mami svojoj. Pa ne morate vi na mene, ba, ne morate vi nikako na mene, nema šanse. Kakva policija, ba? Trebaju vama specijalci, treba im svatovi, treba vam, vojska vam treba da mene zaustavi. Vidio, ovo se zaštekam se ovdje i niko me ne vidi. Ako bi izašao iz auta, na primjer, i otišao vamo, na primjer, kažem, i ovdje se samo primirim se, ba, primirim se.
Ako me policija nađe, glavom mi osjeci. Halo, skoči tamo, idemo kakav kar naći. Idemo se penja gore, ba. Ima gore karova, garant. Vidiš odmah. Evo ga. Neki Q7, šta je ovo? To, dedo. Uđi u taj kar, jebeni. I kuća, ba. Kuća. Dovde ste mi se popili. Misija završena. Pozi puš. Dosta, ne mogu više. Sam još ovom čovjeku koljeno malo došteti mi to i to. Eto, dosta. Dosta za danas. Haj reci šta, haj reci šta, haj reci šta, haj reci šta. Mrš da te ne vidim, mrš!